أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanashoha watu wanama wanzani ezimoja jalia ikenga ni haruma khairi ya jalia iko oaritendea ngo haruma mbebe ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala mananyasi hafiwani mzazahe Ustadh Musa Adam فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يغفر لها Nizimguna mrehema we kamuhimu huu nyanya hatu na uwanzani wa hatu rirehemu hono watanga wahi mananyasi Nizimgu ya janaliye ike arjowana na nao mbeboni yabe unono walo wawade ya hifadho wana watu wanamguya wabe o wababa Mwenyezi Mungu yawa nikeze nchida za wale la namna bukudi ya lazimu ti fanya muhimu ni fanya mna direct muhimu mtitiban wakati mabia ya uka abasa wando jonda ni kwamba za kredi wajua do riba baisa na uritaru mabalbala izo yanzo mjue do kabandare janjia rumwe bwana inu risomo o universite eze Ghazawati deze bataille deze mbwana ikayao ziwano yabweze mbwana hizo rikausome siwazo rijue namna usubiria ni namna strategy na hizo zontipia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maswahaba wakawanaje isha tungeza wakaushindwa dazibe isha tungeza wakaushinda hindi bayabo tiparo fanya darasa ya husu Ghazwat Badr na Ghazawati mpango na mina ya mwana mtukufu shujaa Muhammad al-Arif Saadi basi mengo ni mwezi kutungeza wandu victoire ushawiriana zedua utendeza dhamana aina mdatitovura emhimu do usubirifu abuya bunga mwambio haina mdo kongo wanembwa na yin seloni ya mduyati selon eni ya mduyati innamal a'malu binniyat Mwenyezi Mungu harudi harambia wa ala niyatikum turzaqun ambatena wa alaysa lil insani illa ma sa'a kemro nganzu ya waneko do ntwa bidu ya hunde sawala watubu wa habari za mbionde wa mangari wachukua wapemba biza visa o wanzo wapemba biza bie o wanzo o wapemba biza zikade za sima hana mnugo jen haya wakauja mndu yanga likengo johunda mndu mmebala au yaunde mndu mshebala rangi atawende zahe yakaujanga likengo joni kwa mnari yali ya pulwaji ya fitin eze kalite hizo pia ngizo zinji wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh fadilat al-ustad al-muhtaram al-qari al-muajjal Abi Yasin hafadhaka Allah halafu haina mro hundana nizo yakauzitaha sha o wajaharu mwembana wajewa wane no wandu wakongo warohitwa wajewa wane no wandu wakongo warihibiyao wajewa wane no wandu wakongo waridhara uyo wao kwa naujo urejeli ngoni pakari hundana ne taufiki haizo sikantani mwambia ninyi wandu mlo haru mwembana mtaosha ushara na diversion a gauche na droite na ujamjemdo jibulana azalia tito wema pesa haja hanza yari hule au ya hule wandu watu sisi wa uriloda sina o ritsodola pizana karina ujwa urena mnayo karina ujwa urena mnayo banu mimi kabati ujwa jabanu yambia afanye mtoja direct jao so bomze ebala zabari ebala ufanya ilake jala zimu ifanya jao haizo watukufu mranti belu mranti azali mranti usufaijia dine mafujari wanupia bala unambia jao bala hula ama wandu watujwa hizo anzao ngesika ujabanu ingeni mrongozeni nyimanzo mwedaru mweze voti na nyimtwanza mwedaru mweze voti ina mduka tufanya ziyo aminio ho shamranti ya zali zukifakira tibarunga na barugo za muhimu mranti ya zali na belu na kiki
na mnisamehe ni uzise zuki wangu vanu suala zukifaki ebala mheshimiwa al-Imamu Vallahe Koleneli afanya misafara mingabira nza ya lo rumwezi eze projet hariwashi la pitali ngavi na hoteli ngavi na autoroute ngavi nema jineze amplo ha recruite wando hazi wangavi hau yoraha o hafa wangavi o wafungwa wangavi o watawa wangavi o watu ujula wangavi o lisansielo wangavi tijohanza wando hukana baraka mjomnike bila hiyo nyi wandu msaidi yao al-Imamu Vallahe Fakhamatu Rais Al-Aqid Al-Ipiya le dele jawabu na jowzisa ondo ambana rimvoti tena sha upande na kanzani jebanu ntilate wakati tikanza jeni uzise ni wana marambaka rwanwe bwana rekanga nyibanu rekaka mtibanu si wanduri aminiyo ya ukanari ulili warifungi wanadua ya mdu ya dhulumi wa ekereje isinga sine confiance ya hatu mwana ze miliari zarengwani wandu dobi ujonambia enazira we aparisiwa ya hukumlwa aundiha hazino ya ndisa mahaminga hakada enado ebarengwa hindi ezirejeziwa eziparihaniha eze miliari neze milioni eze ntizo pie mapesa ya parisiwa kaja parisiwa kabats elaila homeki asisi misenje mingavi ezabari ya tolwa ezo ya rengazi rejeziwa ukarja rejeziwa owenyi ezerogoizo awatso tolo hazini cha ubasi au masuala ezemali Badruddin ya zamba usubelu nelejeshi izo azidetourne ta wala watu ngova ya mama kuloshari watu ulamba hindu iho waliyo ha na mwali semba hindu kenga mwapo wandi wa wazaza hanyu no baba hanyu no andasha hanyu wandi waranganye miji na mdu ali semba hindu bo ebanga mtuko wapu wananza ya tawala wende warende hamama baha wende watodola chahula shae wanda wajua pishiu tina uli wazeta habu wenda watungo wihiba na umenya zetere na ujufumu wano watu wende hamabuzi za msiru bahina mkeradhi mjuwenyi wandu waika yao mrante mbwana wallahi ranyi ura tinanyi garjo ushinda garjo hunde victoire izo nizo na kanza joni mabia ni vana wanugwaendao wanukatwenda mimi silo kanga nenda ukatwenda mimi minga maturi mtowe yabasa minga mwede sembio sangu ni mtowe yabasa tinabia mndu atende ekenja mtowa nguono kangu jishenda mtoru mavoti ngenende ya mtoru mavoti mimi ekanga munu kanga mjo mtowa yabasa ni mtowe yabasa nje ni mtimbuli haina mdu nafanyizu ya aminiyo mrenti ya utatua balau la hulwa balau ikata hulwa wa ingo anzo ya furene balau ikatwanza towe jau rekanga nyibanu rekaka mtibanu o wandu wa dhulumiwa no wandu wa ulidiwa ne dhulma ya jiri mnyezi mgungu jonu suru ya dhulumiwa avec vous ou sans vous amgabo na mke yabo haina mdasulamba wala hulwa wa ikata hulwa wa ya hulwa wa ikata hulwa ekemru amba wala hulwa awaya tuhulwa ngebidio ya jangaje ya unezo kanja hulwa na tazi nuti zifani shaka minarongo ya ukari zambi ave ya udindari daru mavoti jokirini ulora ni jarse ze voti eke mrundugo ekenga mina wandu wajuka ushinda wa wane katibu haze voti wandu waute na wajudu wa uwana lelo ekenga mina mali ya ukana ikarende amjofanya kampanyi nifanyize ngo hizo tijojwa uzirumi yale oni mtou parce que azali waiti mro ukana ya baba nafasi ya organize voti timwambia ni ya ukana ngabo majeshi jana na mengo mitano wa jeni azalie kende amba communauté internationale inu ijana la jeshi le bonzi yala mafahavalu yenda ya rondo wa ihwa yenda fanya complicité da ina mafahavalu ya maraisi hamada awapuwa wajara ringa mvio wajawa siya endo butoka ujoka inu ndawa batina otoba yole teli kamna ujowa wana enyonga manzo maone sabar kwa nwa bihoba nent inu mikataba yantinat apo sendo ko izo pia mru baki harumarugo bukonge swiri nizo bon abasa wanu kwa tina ndo wafanya wanu abakar trend alikenti ndo mangalia jau amaundo wanao filmu za shihindi karna utobaki namna yote na alikenti funga miono ri mangalia azali sola isare seze vota isa hondru anike mwana heja utao no hai yabonga mumparoni utambi honeza jiri yakana banunga bo wandu wa hafa
ngabo wandu warendo azirewe ngabo wandu watolo hazini ngabo wandu watwabo nsiju ngabo wandu walofungeni yawe ulo nanda zina ile yabasa au karamba amalu kali yaum mafundi watu watukufungwa wa yapo amalu kali yaum ezengo ya lazimu zifanye lelo na amalu hada utizire sata maudu bakutujoke maudu joshelewa ekau shelewa au tientu kango jonda bo masiku ekau ndo masiku tientu kango joshelewa ne mana mradu ngo parale shahada abige ilo deli kalima la madu aina mndulo arumwe bwana yin roanzo renda aruma voti ro twanza renda aruma voti alzie hojabanu jerudo pula na sheo na ulapizana sisi wa wasu eza ujo lapizi wa mitina uzia mdeke kajibu wa bami kumda lapiza ngabina ndogonda kamjofanya manja mwishia au ni mzaba ya divanu au ni msamihi kemdu ajabana janji yula zibani gene shuwa ya haa tina uforse mdu wakati hiyo yambe tena tijao shanga mumparoni kanga ranzao riya unieti hatu kanga rikubaliyo ya ukana zemiliari za rengwa zinu luto ujua zende dapi izo zijua halapitali zinji zijofanya teren zinji zijofanya loteli zinji zijofanya pare zinji zijoshinda zifanye reserve zinji harumwe mabavu pia wake reserve za maji wako karja jodo tambi hamaji ezisima zihui izo zirenge ziwa harumwe mabavu ya hatu pia maji yake telele sha gutopashia kartu juango do davi daina ndo gubalo nguindi ngurumio hindi ajaba sizoke sur interesse eshentereso mkomori mitango na mangoma na maeli na feleke na mboga basi zedi ziko zikwamficha halafo wabaki hapa sainu tuenda watini ngoma za majini wazine ari wendo wabulia ndo shonga donyora wendo warungwana washe mabani ngomona Senegal Senegal wanazijana wahifadhi ya Qur'ani na muhtarama nazun evo watu mastari watu ngoro dibia bana uritomo amanalisi majefi sida minala labanu na ruwa shado do endo no hujange juze wakati wa jombo ngoma mastari arumati ambayo wa maisilamu kamtu encourager wandose musabaka na hizo shanyora yode enujo kanza riali ala we mahamai nende ya jarumanyora aboni mrungu jola sigizi uhata nembaji ike yama hizo Tanzania parenyi wanama khaswa tandanywa hizi direct bana ekemda kubalukanga rwano bwana haina mtu nafanya razia ya towe azali mimi ngamonokana haina ndogo zihana hicho eshetwa shandongo njema dobeza zifanyiwa haina mbahiru hana hicho eshetwa shandongo njema dobeza auka surtout numero wanjia linu crimineli ketubidili baba nafasi ngamdida ndogo da zibya zali yazifanye mjo kama conscient do ando atolo mhazini delegita les ajali zijiriyo watu atamba conscience yokana ebano ze accidents zino ina dakika ebano zunda zibizini kabati mundu uhisi ufikire za ajali mbiti zijiriyo mtiju yako haina usiku kabati maji kabati mwenji izombade nemruo ikatina rugosha mafisi keti misafara basi utulenda no hucha yurumieze mali yobaleze ekipi ndanizo no janiso Donald Trump wa president milliardaire enyi mwana haina dakika no siku ya voti wana usiku ya wao au usiku alona rugo personnel azali vida eno ye famille ai bas ese malizini ngo zengonda hubi ayizonga renga rumweta bas bandu wada zakabati uhisi okana no shabane mana ritambi hawo mana rusufre deze malizini wesungo ngo zorumidu wana uhiba Gamanzo mkomori hau journalisti ya jibani ya jia nabie fera ya nazira irudi anda ema pesa ni dhahabu zinongo zala ila zirudi anda izo lizoranzori zichu haizo watukufu ngamwamboze jani buzombili enyinyi mtwanza nenda rumavoti garibakio rudaba mtende riwa teplake wanzo wende ridoa la pizza au ngarifanya au riwa propose ukana ngarijo mtimbili ndaru inde joto gezazali yake kaundu vote
nyinyi mwanzo mwenda rumweze voti vanu nganyina mapesa nganyina wanadamu watuka kufanya bae keka mjahundra nganyina mwaye mzira ntinga mwanzo amtunganza mzirume usiku heze voti basi kamna ujo mzirumia lelo aruma mndu urohitwa aruma mndu torture aruma mndu toandu muhazini aruma mndu wakungu liswenti aruma hasara nezi ajali mbiti zijiru zinupi rijofanya tereza za kweli rijofanya aeroport za kweli rijofanya hoteli za kweli rijo chunga mapi za hazi ele dima oulozi risurveiller rifanye zedigi na hizo pia sha kudeja mnikeli mnarobo 10 ya rengezi miliari yendeza he narobo 10 ula mwende mafanya babi zangu za mafiti nje mndongwa ni imagine ndini ikaula zima ngensi yonge rumaoni wandu walona fikra na akli walona hamu haina mji wa bahari yabo ikabidi uzingizi waka wanwana zisi wa walu barini yabo ibidi watu fanya pa za jitihadi ntiti za ujiprotege mbabi parce que emiji ya bahari yonta weni mitami huli itandraya moroni koni bashile mwazaza fumbuni wale wopia mwendro ya bahari uzimba mbabi titi yabo pia miji yoke na ukaya miji yoke na ukaya izo kabati hata mrufikiri kwa attention wanu mkini la pitali ya mitami huli meki wister c'est bien zilo banu pie marché ino pia fraction de seconde quand il m'a séparé m'a dit anga tuko diabo ya ngom jiwo bas wadoka mjisa wo ambao jao yodi ndo jodo jao ham izo ke tufikiri cha wandu shaba sirida azalibuli azali arenge mapesa ndi atafanya yaje yarive ntebe azali na pashie ndi atafanya mapesa yaje yarive ntebe kabatso Emmanuel ingurumyo hindi au trésor boreni mbya papa mnara likume shabando le trésor wanti pia wakuba lukaza ni ngrongo 36000 au 34000 euro basi kabati president urengo semali iso aruma dunia ewe zabari ya permettre ngano ezabara zali ya 34000 ngeba kaza ni ngrongo 34000 ngeo mbiri leo sufa jadi ngrongo hindi ebanu misafara hizi amvio zinu banuga bo telefoni banuga bo ambassade banuga bo ministre des affaires étrangères paka utoro renga mvio daona kipu basi mtoro pashia jamu sayuno komora basayuno kabati ujoshila juwe mapesa rilwao banu ntiyo wilwa amapesa warenga wafanya projet za kweli wawaze le teli wafanye za uturutu wa créer des emplois wafanye za ruzo tipia yode mahala mwanadamu yarambu wao ukabanunga un peuple ya Komori nous peuple ina makosia wandwa nadamu walona akili wanzwa rengesenti sharengeze miliari wakati ula za toa hizi la pitali hata nirudi tena kwa wapa hizi Dar es Salaam wala alafu sisi haunda mifahari ngami banu wa ukana ulona ndazina rire abasaino azaliri mtowe parce que ça suffit ulona ndazi azalinge bidio ya rohe abasa sharisa mekari mlinda wa rumavoti vokongizo na riski halafu kabonga wandu amba kwa tutari mtowe abasa ngadora mlinda rumavoti yo yabonga nyina maye neze maye izo rijokari mtowe azali parce que ora wajo wapara batukanga sina mapesa wajo huja auri muwe jo wao wandu auri hulo wandu lifanya ndongo shahoja riba kibano karituenda ngarenda karituenda wale mana watoende ja wale mana rikanti karitugo jipasheo na ulapizana ani jokere nambia mnafanya kampanya azali ya jamii kutuenda bufahari bakuja ka Komori unda ukafaranta ukanzalika dawo wakanza uniwu ba uhomo huja ukaja hizo duranda zibizo haisata barriere na mtaheze ngo hizo rifanye azalie ndeza haya basa banga sineze mwaye wallahi ezerweza ukazalie ndeza he engeri ngasima sérieux ngasima mukhlis wallahi azala jenda zahi tout suite alafunga mbeho mnari sala banu wahe manashe wangu Dr. Daniel Bandar utulilia wande husomo shangawe ekaembi ngawe dawana mafujari ngozi juu omsomo waho kutuoneha Dr. Daniel Bandar omsomo waho kutuoneha haukana enti uyonge zama uge plonge yo kabati ujwamba tijao embarungo mwone hao deze hafla ne legendo
de misafara neze hafula basi na uranganyaze swala izo lezo ngo serikali ya hao uione hao haku halafuke wende wazungu saa hata warejei amade alkaba wajangwa tufio ilapita litainuge yao ilapita yede ngo mfanyao hao wakati mdege mbaba maja indeni mbaze pare mwamba bala mtagudu karadi utao utije uja utongeza wajiri problemu mjini hani ba ezentia rumo ule mengwandu waona weze loteli si wahao eze recruitment eze embauche andu wa recruit wa rumo ze hazi wabula societe tsaino wafanyo andu tsaino andu wazione o aloko mori wa licencié lo aina usikonga ronao e mabaya ajiriyo haswa aeroport na hiyo nti lo rumo chantier abongo ono ze pare ungo zifanyo wango ono ze societe d'etat ula bozirengezi wango ono ezengo izo pia wandu wazionao shati misafara rozungu sa oreje ilapita lige ya amonge Danieli ola tu sufama di bwana ntwa mineka nga bajo jamrubanu ya rengwa ja emana nyuho fundi wa Yusuf Muhammad bwana Faransa bana ilade komori we yalembelea basi fama di bwana katina mapesa ngeaje ya hule mndu sha somo gustenga rumwa bwana basi wandu waonekana we mndu atwani tamangwa zo uje hunu uti je ujitaru majali ndo kana baraka bango juwa uka serikali ulo dauniyo wawo wandu wafungu wandu ngabo watawabo ntiju kwa tina ndukatu menyela wandu ze swala na promesi za ndabo jeune na emploi na misafara basi utije banu je ujita jalini eka kutu demisione watawa serikali jo ujabo ya jona kana we mwana boko handa haturompeha utijeba mtwa mineke ngawe jabelu na usufa jadi na wao joji tashia ngoni bo Danieli utija utongeza omji wa mkazi wa jima na Faransa baoti do yengwa o yengwa do wandu wikaya ngawe dawe nao watongeze nti yaro raya ngamia nti yakomori kabati maji kabati mwenje kabati msomo mwema kabati unono izonga we yabongo zijuo kabati mbanungo yendawe yabo bo Danieli Nduwa ula wafu kabati mahakama ngozi chuo. Kabongo fikire bamba wangu watuko mtu wajambi kwa hurenga wajasoma dibana. Na ikoni uoneza hunda ikoni, uoneza hunda vuvuni, uoneza hunda moroni, aina mjia wandu pia wa uliliu. Ngabongo tuko mtu wajambi fikire kana wandu watuko mtu wajambi wede mana Danieli, wede mana. Shanga wede ruma wandu wenza shonga. Na la shetu wani uti ujiono na Ivan, utijio menyemba karieri ya hao kakutu demisioni. Watawa bo Danieli wajolinda ensi inu UK na wandu wa sharia wajora Mwenyezi Mungu wajobona haya utamengo jovanu bato wa mkazi kwa na ujawa hurenga na wetu kangwa huyenga omwili we mwana hawa tilo ashone uda wasoma shangu watuambe mahala ni ulionga udaona mafujari nga udaona makrimineli nga udaona wezi nga udaona wezi ngebide uzijuwe ngozi juwa hanami sawa tamanga we derkap azalieze diskuru zahe wandu pia ngwa ono haya rumu ule mengu ngozi juo azalia ina mala rungu wangu tupandu sheo na ula pisa azali ngutu nge mnari yo liba wandu hamvua nwenje mijini wakati wandu kurumani wandu habari johanzira isia diari honore yeye ngujoka katwanzi wa shangu toliba wandu mano tablo wa Zulu amana namfanyia tangent wale jumaiko hizo ngozi juo bo Danieli ngajala weti mtetezi ngawe jazuki wangu mara mgomdu nitido wateteza ila varavara mojamo hunya joa nyao yabo sha alhamdulillah nambeze hanya zahanyu ngiyo na ukana kamjuao ya ukana ngasi dora hunda nganyidanyina wanadamu wahi mdumoni we mwanadamu muhinga mzijua Danieli ngozi juo zuki wangu mgomrigo zijuo wallahi ngamzijua ya ukentinge rumaona hii entinge rumau kifahavalu entinge rumau ni wezi entinge rumau ni makrimineli serikali yanyu ziwa wandu wafu kabati mahakama kabati msomo kabati hazi kabati unono wandu kwa pashia upia wenda uta unono yabo ngawe upande mwi na madharau mrego wa rumu mafungu bure zero zote tipia ngamzijuao Allahumma amin Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana
izo ngamzijuao abwe utijwamba we mwana mbamba ngo jwo uje Faransa bebamba aone komori go hurenga Daniel utyo utyo na ibanga gawe mnaijana kutawazali mauduro jabo mdatso jatana baba ndinde basutu bakabati tutasutu ya lamba hitu ambeli nu fourchette au nu walanda au nu jembe utijabanu uja utsabazo mchiwa mkazi bango juo ngojuo ukawandwa uliliwa wandwa fungiwa wandwa ezendo gobelu na usufa jihadi wazirenga utija uja kwa ushiwa zo wewe utija ujita gozibi ja gozibi ito jija automatic utijite gozibi ja gozibi bo Danieli babuone ewu eshahula ya pishiwa emwenefuo mkazi ya tushila lele saka utawaende za ewu ya royo ko yamba kucha soma bengi karso na ala mazandongo au kana ma region changement direct ya ukana emlo ya njia abantu wa changer jau aizo oliho do anatsi huan ngamwambio ni bo Komori singa rende zambio azalien desa haraka abonyi mwambana arikenti kartu enda arikenti kamtina ndo mzifikiri au mzifanya au hizo zahani ni mwambao ngarenda au hizo zahani shabadzima nani upatinani azalie ngujolawa Allah ikamjona ndo kwa ushiku ina zingi wambago ya ndo araru andwane nambila na ukweli emdoi ngujenda zahi ndio wana turejeza ngeli décourager harifa ngasi li désespérer hari joba natawe sheleke ngamanzo mahane jena one babo watu ambe wakada ina ushawalao angeze tusifazatu shati consulte kabati bantu banatunjia natunda ruone mdulo serie yo karito ya zali mdu ambo kweli mdulo play atuno rito ya zali basi ndemani yanaba watinanyi garjo to wazali Allah azalingo janda zahi yote nuko ni duteo ezi hazizifanyi hao ema hadisi yafanyi hao tikana shuwa ndaru wenda nne riwe azali diplomasi rambio wazinga razali wampulilie riarete azali risise wanro pareni omadoni to kufanya manifestation bas omadoni to kufanya manifestation no habeze mbizaha basi mengoni mweze hazibori evolueo shabanige video liste o ulawa o wafungwa o wa tola muhazino wa violewa o wa tawa bontiju ili haina mdu joka umona limani saka mbona wazero kozini oide mdu mwa media mbona wandu hafa wanu ngambona wazire wezinu ngambona wandu tola muhazino wanu ngambona wa violewa wanu ngambona wa tawa bontiju ngambona wanu jau yo hazienda au hatartibu mracho wana karakara na bamina telefoni afanye direct bando ya basa abadi nyachenje neze na garasusu hanusi so bando ni kamba bora uliliwa mrasije wana chao no kafara fanya direct ba nguje yafanya yo kwenzi wa Komori kirike mwinzi Komori mwinzi tijusandu mo wanju kwa tulijisa telefoni shamgwari ba wanadamu ma muhtarama wa sheo mwarambi yao ngaridunga nao libala mze wa hangu mzi ashirafi myezi ngwa jomnika umuri mle tena kamsabo ngamzire Jesu bawoyi de yaona ukana wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu naritanganyia sababu ya Mwenyezi Mungu ritifarikiane e consensus hiyo procedure hiyo mri aitendea mze ashirafi wa Said Hashim witinkudia washiki Mwenyezi Mungu na enjeze jamadae batira mbuo usoni mwa Mwenyezi Mungu wanwandu alona mapesa wandu alona katina indu yana kaza alani wanwa muhtarama nguro Mwenyezi Mungu basi ngwambo kweli arume bwana kana ritanganyiri tijimana ikawe yamba kwanzo yende ti ukaba hulani yazali besengo no kama ndabe yajuko shinda to yazali shaka iriri mwambie ukana utende limto yaba sababu ulona mna riali ulona wandu jo wasicho parene ko baze vote karton to waba sara resa vote za kweli pour le suivre c'est ça ce qu'il faut
C'est ça ce qu'il faut. Et kenga mina wandu wokwe ekati vohaze voti. Wanjo sopareni asibabu de enti. Ba de kwa wandu wanzo wende warenge enti ba wende wahibe. Yabo wandu wao. Ekati tutanganyara to azali. Yalisa voti rizijo kaswiru ka voti zijo ureshi hashe. Awubanu nga manzao kemwede azali damdemeni babi. Ento unangari yebanga mjoli baja kamjoli kamba posto. Yatia dominikani babi zama ya maja angoje na depute wangoje na gouverneur kodecha. Wanwandu pia indesha na soa komori. Pi owenju wakauni da kasambi aida mrujo sitoni wani sambi hapa wudo joka rais. Aina ujo sitoni wani mamadu wudo joka rais. Ujo sitoni wani dobi yole comportement ya wakomori. Kabati yole wakana hate kunu tu wandu hamba. Uka kabati ujo heye katilo Mwenyezi Mungu ya mwezi. Kabati ujo siye katilo Mwenyezi Mungu ya msisi. Allah ma yidina fi medali tawafina tawallana fi man wabarik lana. Izo sont tipia. Wa tawallana fi man tawallayta. Innahu la ya'izzu man wa la yadhillu man adayt. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Apo basi mimi amodo ba wengu Johnny ba wanroha mimi ba wengu Johnny bascule wanroha namretse zergo yiso ekeri italifiana mabroko manashe wangu mtukufu Zainuddin wa waswili watrawe mafujari na rireti okaye faruku atajorunga ngamjajibu Zainu atajorunga namjibu dobe atajorunga namjibu ribe use mafujari wanu abanga mwambione hazizifanyishi hao list ya hema jarima ya azali pia list ya wandu waloda wana azali pia watimboze na iswa tinda wanu makazilio wantopa indwale do watinza odo parwa mwema bunjilio ya rota wenti weibelu weide mwana debi wa azali we kamalisho efu we iyo deze hazi za kistaarabu rizifanya hao mtatsoro na wana chabadu baide bani ya rilo makidi risojo na sheda boli jwa ya kai ngwedo bali ni question ya wakati. Mimi njaka utuamba nongo de manifestation de dageze banderoli de rovumbo libere ebandra baside wala wale ndambani makro ya kaunlinde wala wala baenda mbani nimbamru ulokyo dersi aba unlinde wala wale ndabata aba unlinde wanupie nimdo aba unlinde mimi na harama kenjo ulinde mtusena aina kutoka heda ga jodungana tende ikituntu wanuntu amileke ngwabao hizo na tuhamba vanunga mto hizo marenda vanumuwa wandu wafu vanumfungu wandu yote zambia wandu sambakana ngamjojo ukane ize service de renseignement pia shaka mayino about surprise ngabo surprise boko hizo Mwenyezi Mungu ubiza wandu harumaye zonongo za husu aeronautique aviation ngamba ino about sûreté na sécurité e baba makoshi shela ini tuchora kuta e sûreté hiyo wana neze surprise atike bano kutukanza fanya tata wanaruka mada wao izo zo dubia wantu halafu hizo tiambio wazungura hadisi ya ukana attention ngamjojwa uone ya Komori mwambe garangalao za maliranti uko hizo wado zamba garangalao za Guinea ranti bango kirtimize za Guinea derjo ngaleza Komori garangalao za unuba Komori wa inarijo mwambe yangu jozifanya na somranti ta waishi wa Komori wa isa ayinge juka wa foto ngabo ngamjori timizi pia si wa Komori sho wa Komori wa isa wa ile wa owenji wa torongo abanuda abo walindao haina mdungu twamba ukana wallahi kaza lingo ndo da na mtentente iyo ndio naishia ya jana kaza lingo ndo da na mtentente kana uhunda ko jamba puhu au paha au landa isufi mda tonja rumwa omuoni hula yaone dabo basojo kamshana bashamda tojo regeze bilete zahe wazinyali ya ile foto olirari basi jeba na jakanti Yusufu mambe tule diba kwa bokana tule magwa katuta abo ahulwa non narike batima ba consensus iyo itende la nimze wangu mzee Ashirafi no iliri sijimane haina uwanwe bwana inuki akli ngari juwao ya ukana victoire wao wandu washashi wastahamiji sha
ONG madekenga siwadzima. L'union fait la force. Umkobatima yode njema watasimu bihabla wala tafarraqu lisfarkiyan. Kaina mrujo ambati jao abonge hula madumiza pia ngwajenda waonese force abanyile mjomba wala ndo wajido watota hasha pia ndo d'accord. Yode mana ndungu ambo wazee wanu ya uka ezenga yo mzipua wizo pia gezyo shuhudia ukamwede mkaurenga krimineli mla ulonesa parce que le crimineli ilango tuamba ngotuka unikwa majana matanu shabana unangwa mafoto direct mtirane mafoto wando wamezi wando wani sutene yo ayabe hayo amunga msaidia wazi hundrao enti bombaba wamba ujopa subi uswali ulona tasibihi amungu saidi ofujari parce que ngo jokana umsafarazali yanda uwoka turo sheko mori wongu jiroshe yo parce que ngaro sheko mora jojara mbie isho ya rumia ni isho ya janisho shanga mtuko tuwa maba mswaliza subi inga mtuwa wadendera mpahizi nga rendora mpahuwe ngamjua usoso ni mwa mnyezi mgubo wa baba auka yasini mwa hifadhi nyonti pia yambo al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhad arjuluhum bima kanu yaksibun abo izongozo pia ngezijoka ushuhudia ezengayo neze déplacement neze makaulo rais Said al-Imam mwede mfanyia mfujari la rahitwa katili mwede mfanyia kwezi c'est dégueulasse c'est honteux yamuliliano wana yamfungiani wana wa violewa watola mhazini haizonga mwambia ninyo andu mwana we bwana yinu. Pour finir, bwana yinu ngai wanoha mapesa. Bwana yinu ngai wanoha akli na fikra. Ezano gozamado wanzi wane bwana yinu abasa yinu banu. Tido kamda jana ba wala garenda kartu ya denimra pula dakika ja fanye direct banu. Na mwede mari fanyiye. Zo desasini mnikao ni abasa yinu. Yamunga ya bobo Yusuf Sule Madimbamba Shujaa. Ambio wana nyu ambao redeno ambao tsende na mfanyisi asizobani nizifanya amuzisi ya bana hanikaba vya zinji bana margoni mtahona abasa na mdeliste o wandu wa ulowa akote o wafungwa akote o atorturewa akote o waviolewa akote mzifanye ze listi hizo d'accord yede hazi ifanyishia abasa yadunga yabo na mrambiye listi na mdifanye listi ya hoandru waloda wanazaliswa afiba maudu ila nimba sutu wale ya kauda sitendo bi wala tila mimi njaka yabo wajoja wadambia namna hiyo mbili na mrambiye misafara zali yafanya mahalani ya heda no wandu yaonana nao ni mikataba ya ifanya ritaru malisti directement ridojuliza kijeni na kimakamona o wandu ambao utoshizungu no ambao utoshi wadaza pia wasintroma au lieu ya dénoncer au kana c'est un mafieux, c'est un criminel, ou ya fanya jau chaque pays qui s'assoit n'importe qui va signer un contrat avec Azali en sachant que c'est un dictateur, c'est un criminel, bah si ezeno hizo ekarizi benwa ou le mengwa sichue maudu hatajonda azindri mlahani rimlalikane ze media zatu zamba ngo kata nalifanya video za udénoncer ya Azali pas un quatrième mandat aina mdunanzi ya ukana Azali n'a pas le droit d'un quatrième mandat pour le dictateur criminel Azali Assoumani c'est facile mrianjie haruma et internet namna yinu et bombarde les réseaux sociaux iyo jofanya hazi par exemple namna yinu ngamremao haruma ndini pas un quatrième mandat avec le criminel putschiste dictateur Azali Assoumani. Ciao, quatrième. Vous voyez comment c'est facile. Inu jo kam himurana directeur en retour doit balandu wamba oje pour le criminel Azali Assoumani. Criminel, dictateur. On vous a dit puis adjectif les toi bia za kishenzi za puis Azali. Et comme tu fanya mna ndini mtitena mna inu ha partager. Ça serait important inu ijo mundi haku. Inu ijo mundi haku. Le dictateur veut faire tel. Izinde zero za kistaarabu zanzo sifanyishije. Na mtema foto ya ukane dictateur wangu afanye 4e mandat. Et les réseaux sociaux o ajeni woruto ushinda manji ya iwandu wanji yao. Shaizo ngwaziona directement en arabe en français. Na mfanye namna hiyo. Liste ya wandu wa hafa. La liste des assassinats
tués par le criminel ou déjà assassinés par le criminel dictateur Azali Assoumani. Mavumbu Wontipia et Nemadati. C'est un travail très efficace. Combien de filles, des enfants violés? Combien de gens emprisonnés, enfermés politiquement? Quels sont les asiles, les réfugiés? Quelles sont les personnes qui sont avec Azali, qui sont en train de détruire notre pays? Combien de voyages ce voleur a effectué durant ces dernières années? Combien de milliards détournés? Qui sont les juges? Et c'est nous pia. Il y a des hazizaki manga. Halafu wandu wanurudishwa vumbu wa ne arme o wandu wekangwa ritorture o ne maulama wahulwa rido wajua hizo deze aziza lazimu msifanya basa wandu ukana baraka yabonga nyabo ngamishi yao yabonga nyabo au yabonga mjoja bani yayo la hulwa oikaja hulwa yoti pia weji mtorende ya mama fene sina embe ngamchungo utaola hulwa oikaja hulwa wa ya hulwa namfanya hizo bayonga mwambioni hizo maana nizo bauti sifanya ngamsifanyo inde maana loma kinibanu Allah. Vous voyez ce monsieur, il vous parle en chinois. Parce que vous ne comprenez pas le français. On dit on doit gagner et vous devrez gagner aussi. Mais vous n'allez pas gagner vous seul et nous on crève. Or c'est nous qui appartient à ce que vous prenez. C'est facile. Arrêtez de soutenir des criminels. C'est facile. Vous voulez la démocratie chez vous et vous voulez des assassins chez nous. Vous prenez tout ce qui est chez nous. Et vous allez dire qu'on aide les Africains, les Africains. Allah est tuambias. Nana zanjiwa. Et liste les zazizozika ufanyiwa. Abwanruba nuni waparao lebela hemana amadesilovu. Fanya hazi kata unere, fanya hazi kata kata. Yode namne hazi fanyi wao hatartibu na akli. Mwajala o mjini hao bahani wao mengoni mwandu watende waralo hitsu ni azati. Haila intere. Zenyu basa hoza pasulu waza waranganyi wapi. Wange, mdasi jabana chari baba isana kiyo. Baba no kerja wanga rongo wabanu kwa bongo zinjiri zifanya winde mana rolo suiri wakana wanu wengo doza. Haukaneze kwete pia ila wabwa himili azali. Na mumla shondo wao eshambana enda wabiri to umrahito enda wabiri jo fanya wa mbabaise enda wabiri jo uonesa ukawi manele mumwi wahise ukana banu kweli wayisa de kone ya banuga jo pulia ni asho ukawi ikabati mwanadamu esabari mwanza wasadi esabari izo pia basanga mzijonga mitrapi shoma doni amtulilie banga tukofanya changa tukofanya telesul kwa tina maziwa yafana kabati amtukofanya dokima ebanu kutini izo pia wazihifatu mwadi saranzi sambi ujado baba sambi kajavumbulwa havumbulwa kajavumbulwa ribaki baba namna hii sambi katusavumbulwa uya kekavumbulwa sambi ngwanzo yafungulwa o uliliwa ngwanzo o wa ulilia wa ula wabao o watola muhazini ngwanzo areje muhazini abo hizo ndo za action haina mtu nafanya pression bo utoka ulitawali ya Mwenyezi Mungu ndo mjuu utoka ulitawali ya Mwenyezi Mungu ndo wijuu na mkema milliardaire de référence à la femme de Mdamba. Moi j'aime la France, le pays qui m'a adopté qui m'a ujokanga weja koweti na katwari na ukana milioni na udoja hunoja wetembea ufanya ina wanzao alafu ujongo baba 1000 euro urudiwe irenga ha empo na mwenje na Ethiopia alafu ndo ambale pays bango unomba ndini hudi ensia ujokandro rahana Faransa wallahi ni wa Komori ujokandro rahana Faransa aizo sikazani mabieni tululie bangari jo wonando mkeradi direnti walangwa endao wanuka twenda ngasineze mayeza umto wa basa pourquoi attendre à des élections Isabari mlona muo mlona mali mlona wandu ritso uhadisi haukweli aina mdia kaprera sara ngezi hatu ezahere kam njare kaka mjaja kari jo humto singa jo humto ni wandu lola mina singa azalingu jo daza azali yangu jo daza abaga wo nyinyi de mtu wao wandu jo wakati njerambea balari kandani na mwede mabeleze mali mwede mafanyezi kampani
wasana mkensi abo mdu angalie sinema watu kaenda na tutu kaenda mdu ataplake kutubira abantu wende wewe kutubira abantu wende shangara mbao ewa ulona ndazi na rifanyeze listi mzi propage mna juste une petite 3 secondes et quand on type on m'a dit qu'on n'a pas un quatrième mandat avec Azali inu yo basi inu yo basi mianti shizungu shingereza et comme tu anti namna inu muitia Google Translate ngejo traduise basi zengo zinu izo wallahi bila et kaina mdulor mweda ula haki mrenge mafoto ya Azali yanu le dictateur le criminel mpartage wanandwa mada wao iyo ijoka indi raneze direct za zile ramajana matsanu mndu ya soudwa tamagabia bamsonda hupi mrenge mafoto ya hemana woi le Comores inti monarchie anjo urenge emna kima wa hoi umtawali shenti hatu izo de zia comme lazimu rizifanye mrenge mafoto ya nupia mteuka na pigeon voyageur kamona wa mafoto ya nafanya nupia le putschiste inupia mide nazifanya wanahaziwana wanagwameda zinu moziona mozipartage zinu zijosaidia mbana hakura hano utetezi unu tsona mana inutifanya hale pas un troisième mandat avec le criminel dictateur Azali Assoumani manage éclairage mjawona ndo izo de sehazi za ufanya chatilo jabana ndo atodola pizana na sinema na majaya aina mnafanya jitihadi banu yanzi ukana Azali katina dora ya wenjeza manda ya savana Sayo mafoto amada yanu yanunga mdetulizeo yamunga mona uwa Komori alafu wasaye kikwa jamundo shile wa ule para kiwa hala mdoda webo Azali na bale mwana ya tolo hazini waduja mwambie chao tu Joe sinye bwa Assoumani Barthémizi la bunjili Job si jai la kiritasi. Karena orang kem nasi wau lah. Raboleh barang ke. Saudara yang bayi itu apa kem nari aliba. Da jambari hage apa kaja lamba hindu. Kam izin tu biada zivizinu. Amu jo juha apa yadi waze kau balang garu mabunjilo ya heze shaya omahankayani. Tu abida kela blada la yue apa ke katu se kwa trongo ya bandole wala. Mjusa. Paside wa suma amjokele trongo ya lira ya barumele foto hilo fikiri deze japawa kanga zipata ezin to biada zibisi ya chupano da baru raja ejala ya tolosi ukana ura marongo karishirwani ngalatawan حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تsuo tonto tsuo hatu wakati wa deroba dina la faleni na tichinda huvi zinu mbuka chaka uziona elinda libisi esinda zibisi wanu ngamonao Wando anzo entianya emergency. Kamjo urende hama Jimmy pia. Abotoi. Tuwo. Mbaba tuwo. Masikini. Abo ngamumdidoni kozi watukufu. Haina mdulwa rume bwana inu. Amummeyoni hu tukufu wahani. Haina mduna tuanzi hayabo. Yaoukana pas un troisième ou quatrième mandat avec le dictateur Azali Assoumani. Mdoudima dit le criminel Azali doit être arrêté puisqu'il a commis des crimes contre l'humanité. Wawana ndogo wangu. Wana shizunguza shahanyu. Bas. Sharabu shahanyu. Angwa jo hime kaza la isa ulawa. Mwambena mdo samu ilana. Abena mdo fanya chawu. Narike watima. Yoni yo mdo jamambe. Haina mdu na tuanzi hamna rogo. Ngamona uta inuti fanya rush. Haina mdu na tufanya. Haina mna tukawona. Enamna nazi hainu. Mdugo jo tuanzi ya shi arabu. Wanzi enamna idu ache namna inu. Haina mdu na tufanya. Rekashinga. Haina deluwa mdu kwa ijua. Shabu nga jo udaza pia. Ikaza la isa alawa. Ngamona. Ikaza la isa alawa. Haina mdu na tuanzi ya. Il n'y aura pas un quatrième mandat avec le criminel Azali. Le putschiste Azali Assoumani doit être arrêté.
l'actuel président dictateur Assoumani Azali veut réorganiser un hold up. Izopia wanaruko watite namna hiyo mtoto mnyanzi ya mtie kulori kuwe namna hiyo. Sha ekewe mwana hida tirisha yonde baki. Le je suis la maman comblée. Tete udana chao. To watsa habasi anniversaire. Akide. Anniversaire au mashughuli basi wajijusono jiwamba wakati yo urende hama informatique. Pia ni mndo katila yujo. Sharugo za muhimu za mradi za usove wana. Mdatia jadamba mtata surumena remani AVC. Ke mwana ida bela mdu mwana mmeda bala mwana mmeda bango jomdo la ida bala mwana mshi amada ya jamba kan torlo dane kam juhara ngeze mbanti atura juhara tawo ban kanyima nganga sina mahame ngomi tsano kam tuko hunda mode mwanika aina katoro nza uwentira limbili ule bayindu ule mama kosa mjomba ke made do bi adumizo da oya tolo di adumizo likoli we jauta kam na ukahindu kam tuko fanya zibo wabeshea hata wakati mtu amu ya bali ya mwede mwanika mreje inezi twaza hurwaneze etasiye ya ejo ata ikomele bingu eke comportement etasio ici ngejo saboti pi azergo pi ici de basiri de bakiloti ba sabonti zo des jom hundane eke kamja jwa majitapidia abange yabo ejoka hanza haina mruwano namdegemia di yom nambie banu yokana haina mdugu jwanzi habanu arumwe telefonia hai e konti hai il n'y aura pas ou il n'y a pas un quatrième mandat namtwanzi namna un quatrième mandat avec le putschiste Azali Assoumani na manjena mnayo enga mjo ufanya au kamna ufanya yo wagwa hinge yo mderange ule mengu kamili gamjo fanya sharabu na mpartager nyote pia haina mndu atufanya mna posto na mnayo ri exploser ze réseaux sociaux pia babanu wenza shunga wanu ngwaona wantu arumeze rezo waone ezilio nezambishi hao لا للولايات الرابعة للعثماني غزالي للمجرم للمنقلب عثماني غزالي مجرم يجب إيقافه فورا Guebidio est arrêté immédiatement. Azali doit être arrêté immédiatement après avoir commis des crimes contre l'humanité. Ethiopia Guebidio zifanyiwa. Abo ngamjo ufanya ukamna ufanya na mnijibu njo juanita we kamna ufanya nti umwe maribu riburo. Amada iburo hambangu jozifanya yomi hadi jazakallahu khairan. Edo bitena urengo miadi ya ukana kutuanzia il n'y aura pas un quatrième mandat pour le criminel Azali Assoumani au Comores. Na mnabi yake ngamjo ufanya. Manziwa Anis c'est noté ngamjo ufanya ukamna ufanya. Haina mndu atofanya mna posto yabo yanzie ukana ngamjo traduise ke manzia muiti haruma traduction Google ngejo mtole yani Shingereza anarabu ngejo mtole yani direct muyanzi yao muyanzi he en couleur inumria tsungu wao faili na couleur aruma ontini jao ke mondo anziha mba hindo hala fontini bo aparece wana couleur wan haina couleur mndu atukanza yitungo yabo ta ngore mochokola ngejo anzira mnayo utungwe banu uremeja ungejo anziha ekemfanywa na rugo wao lanzi ha jaune lanzi ha rouge lanzi ha bleu ukabana kabati mandayane kabati vote is organizewa na ile criminal ile Azali Assoumani Faransa kuna ujoka complice wa hezi unda Komori isanoko bokozi jorify raneze direct zinu watu atamruzelewa rikantir todo la pizana rirenti Azali na mfanye mna hazi wa basa msentoma babu izonga risifanya au baturo fanye ze list ne siasi izo rizibe show wandu wananzo warisaidie no wandu wikayonge wa mwimisa riwapuwe baba nwaro mumdi unu wasuhuwa mdu birodi woni ono mzida ubi waziye umri unu utohuwa wando wa ure mmoti ni udangu se utengele hunu angalie yode namna mndu kuwa na bwana chatika kajida ikarenda kartueda ngarenda kartueda ibani ngomenda watu kwa sanda na ngomenda utasiri aisabe habandu la majeshi ngotuka haya ode utupa ronda ba we majeshi watu kauti ekenda rondo wa washenzi ho wavazangu awataru mwamvio amba jeshi la nyumeni salin li jaulin li labonze awani kambeza drapo ando fikiri kala jeshi la labonze kweli wala na wanamba wenda warengwa iko wana mercenary izongezi lazima ndo wasifikiri ifodi bidilani jeshi la bonze abashenzi wapemba na watenzi wa daubine kwa jabo wao tofani hana wao wadungo jaho ibe mituzine ne shahuda endoko tindi yonga nzo tartuit kata wandu wafikira goshi na droite abasa tazirafunga katafunga yeye yamfungando arengo nada arengo watu ama wandu kubona hale hata wajunda banu waboti walembele wanenteza muhimu
kabatimba mndu yabe yanambia ukangu joanziha ya ukana wandu wa ilibas enga mjohanziha ya ukana il n'y aura pas un quatrième mandat avec le criminel dictateur putschiste Azali Assoumani ngamjo fanywa na haziwa na kamna ufanya ili oanzo wa msaidie ya jambe godo wa voti no wa mnikezo akawa mbabo aza ikawuhundu ya bonga rjo hubulia ya bori kaka jahunda rika ngo jokanza fanya ngo itsodo ndizo iyo ngizo muhimu izo ngizo muhimu bwatukufu aizo na mkeradhi adokana baraka rifanye izo bokodo za lazimu na mkeradhi rifanye izo bokodo za lazimu ondole abo ndo ilibasi do wakubali ukangwa tufanya mna hazi na bana magaro no bana ekeo kufanya direct shangojo joanzi mna ndogo huo mwana nyungu jo partage haina mrujo soma yao na rumeze rezo pia haruma Twitter mtie haruma eze Snap mtie haruma eze Instagram haina bahano eze TikTok ukakariti pre rededa sina ile fujarilini pandwa iliba entina utani nibakiba nzilera zira roto mfariani mfanywa na ndongo wao ezaenga mjokana izo pia zijosaidia ezabaki haina mnafanye ezalingana naye nizo ya jo ushinda sisi ngarendoze bio ele fujarilini lenzalo ngarimwambia wani nilonge juhenda zalo buda utwa hale abonge yabo ngarjobu bonana akhir insha Allah tabaraka wa taala namtulidie ba Azali kujenda zai kana ule savoti Allahumma amin namuombeze dua basi ba Azali kujenda zai kana ule savoti izo nizo nakanzani mwambieni ezabaki namtulidie barakallahu fik ngama angaliwe mwanama mtukufu Ahmad Iburu abahamba haifanya na angalie one moment Ahmad Iburu rahan siona waifanya mtukufu tihera mna message angalaba tihera message haruma ikontinroji Said Abdou Fahardin amanzoni angalie namna rakeja pareseha. Il n'y aura pas un quatrième mandat avec le criminel dictateur Azali Assoumani. Yondi yoramba wandu wanzihe haina mru ya ifanye ngejori saidia yongejo kamhemu rahane ze directeur ifanyao le criminel Azali et le kalima wilo le dictateur Azali détruit les Comores. Pas un quatrième mandat avec le dictateur Azali. On a makalima watitena mnayo wallahi wangu afanyo hazim himu swafi المجرم عثمان غزالي قيل أزالي عثماني كيلا of Comoro Zaidan wanarugo namna hiyo criminel assassin dictateur Azali Assoumani of Comoro wanarugo wao ni mratu fanya mnaposto namna hiyo wallahi yaongo afanywa hazi muhimu la France est complice Emmanuel Macron yonge uno hayo shide banuka mtobati saidia criminel le criminel Azali Assoumani sous la complicité de Emmanuel Macron izo dezitongeza o mzingara wa mpulidi aba utongeza tielo ni najisi bangu utongeza ngampulu asheo utongeza jao. Il n'y aura pas un quatrième mandat pour le criminel Azali Assoumani wana makaulu wa wallahi waongo muhimu rana directeurs azile rashi babane ze directeurs inu ngarambi yao o wano sojo bangabia sonda hobe katiro kangwa tungo fikire mba ino fianfi ne mnafuri apa volo Rwambia na mzie banga mjoula zemarani zo kamno do juso kwa subuhi ekenga bo adilifu mwana ngo jola fanya hazi ya libando ya tia unikeule ngojo ni kwa retraite timpaka udo tu hapo asubuhi ne zeru kwa dodo Assoumani kucho ngojo sada isa shenda za masi odo sabuze pare
kama dinubia se baba ndindarila daho binala fuwaka dodani ho odangu sabon tiba si le puzioni tozi baba si tisimshipa bano herne ge ya ho isi hi ngabiyone de mwali nalisho paraki wana ndini wa jawrejo plasini tukwa madisa. Salam tukum abunge watukufu, hizo ndizi habari na mfanye mnahazi wo mtimone babu mnahazi wo Kongo jorinikeza khair litibaki haru maboti rido shindana abunge haina mdu nafanye hizo ya jowo na maslaha ngar jowo nando. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa